Zulflak, اش خاص تنيض اقرا الله دون بارتيسيب voilà. Oui, mais اش خاص تنيض Je suis avec eux, je suis dire. Ah, mais je suis avec la 5e mandat. Non, je suis avec les manifestants là. Ok. Du grand voleur Bouteflika qui a été condamné par la Cour des comptes en 78 après l'assassinat de Boumediene en l'accusant de voler 26 milliards de dollars. Alors, on va tous dire non, 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 dégage, Yunama. Merci. الشعب لا يريد بوتفليقة وسعيد الشعب لا يريد بوتفليقة وسعيد المير ديال الجزائريين الجزائريين اللي غزال السيئة غاديين هلا يذهبوا ما مسبطلين يحقرون 50 سكواسن ديكاج بوتفليقة ويحيى ديكاج نعيا ديوان هذابو مسبطلين وتستو يران 126 كيلومزيني الجزائريين يتنغام من 2001 ديكاج نعيا ديون ماشي كان العهده الخامسه نعيا ديون بور دو بون ديكاجي سيل فو بلي دايا تمام جمهار وين نقولوا الشعب هذا اللي سيفيليزي على بالو الصالح وين نقولوا ماشي حنا بغينا نبيعوا السيستم مش راسهم حتى البوس Je vais lancer un appel pour dimanche prochain, qu'on soit au rendez-vous. Je lance un appel. On va tout ça, المجاهدين اللي راهم على قيد الحياة، ماشي مجاهدين تاع لابوس، مجاهدين de se retirer de la colère. Farid Salem, président de l'association Solidarité Québec-Algérie. On est là présentement en solidarité avec le peuple algérien qui a pour une fois manifesté son dégoût de ce pouvoir, de cette manipulation, de cette corruption. On est là surtout aussi pour se solidariser avec toute cette jeunesse qu'on a accablée de tous les maux d'Algérie, mais qui nous a donné un très bon exemple ce 22 où les manifestations étaient calmes, organisées et prêchant juste la paix pour l'Algérie. Ça, c'est une très grande leçon que nous devons tous, que ce soit les Algériens d'origine, ici au Québec, au Canada ou en Algérie, de prendre ça comme exemple. C'est déjà une grosse bataille que cette jeunesse nous a donnée. Vive cette jeunesse algérienne qu'il faudrait commencer à y penser et à lui laisser le choix de ce système et commencer à gouverner ce pays. Que tous les vieux se mettent en retraite ou partent ailleurs et laisser les jeunes s'occuper de ce pays qui a au moins 70% de sa jeunesse. Merci. الزلف لا ما مسا الزلف لا السلامات السكينة ولا هو مش تصبح ما يدكيا بعد كنا واحد ايوا كنا الزكين الدرا كلها لا نكرهوا غادي تسلفي لانني شغال بالدرا السكين في الجزائر لا غاسالي دابا ماشي نتكلم الجزائر فوالا دونك الى غادي في 17 يمكن الحكومه امس باطنيه غادي توكس لا يبي الإنسان ثورة خذ من المنكر خذ من السكرة ديالنا عرمي دسا السكينة قد فغنيو إلا قد فغنيو كديرينا لا داين بركايا معايا اللي يحكم أمس باطلي يحكم وكل يموت يرن في الأرض خمر إلا قد
إنهم أحرار الجزائر. إنهم أبناء الجزائر. أطلقوا أحرار الجزائر الذين اعتقلتموهم. أطلقوا النساء المعتقلات. أطلقوا أولاد الجزائر. أطلقوا المحامين. إن شاء الله. اعتقلوا المحامين. كل يوم إن شاء الله غير ما تنساش واش هادشي Quel pouvoir? De quoi? عاود عاود سيونا ما. Il est une marre de ce pouvoir. الكادر كاع بريزيدون صافي 6 سنين ياكل ولا من عدد الكاروس لا يقيم شيء يخدم وردينا هكا ها كل ساعه كاين نخدم نعطي ديال الباركينغ يقول لك نعطي ديال الباركينغ البوفوار يتفغى على وين يعني قلنا ميرسي بوكو